L'actu du jour. Miarahaba tsika mpanaraky ny pejy, miarahaba tsika vahoaka malagasy. Araky ny nampanantenaiko moa de androany no navaoko video hanazavako ny hoe ahoana moa natao hoe fanovana ravitra sy ny resaka federalisme. Izy ty moa tsy maintsy resako ihany na de fa niteny za tsy resaka federalisme satria misy ny tsy faly rehefa za miresaka an'izy tia nefa tsy maintsy ho resaiko zay mamfo amizay tsy faly satria hevitry samy hevitry ny atsika navoaka ny fomba fijerinareo de mamoaka ny fomba fijery manana zo mamoaka ny fomba fijery daholo koa ny olom-pirenena rehetra ka asakasaky nareo zay tsy ho faly ihany rehefa ho resana ny resaka federalisme anjaranareo zay. Voalohany indrindra de zao tiako marina amitsika ny federalisme de tsy ratsy velively, tena tsy ratsy ny federalisme na zao mankasitraky federalisme saingy amiko de mbola tsy fotoana tokony hidirana amizany état fédéral zany isika Madagascar sy isika vahoaka malagasy. Hazavaiko ny antony, mbola tsy fotoana hoy iaho satria na ny toe-tsaitsika fotsiny defa tsy mahazaka an'izany état fédéral zany, na le fomba hitakiatsika lay état fédéral defa misy endrika ratsy, misy endrika telo ny mpitaky ny état fédéral amizao fotoana zao. Voalohany lay tena mitaky amy fony madio ny hoe faritra mizaka tena hoe mba maniry ny ampandroso ny faritra zay misy azy, zay aloha voalohany, mety ao anatin'izay zaho, anatin'ny ray voalohany zay. Ny faharoa zay teneniko hoe defa endrika ratsy ny itakiatsika lay federalisme, defa misy tsy fitiavana foko, resaka rasisme ao anatiny. Azafady fa za mahitsy eto satria raha ny majorité ny mitaky federalisme eto Madagascar de iny faritra avaratsy iny majorité, nefa rehefa jerenao version-ny 90% ny olona mitaky federalisme amin'ny faritra avaratsy iny de tsy afaky ao amy bavandreo ne bourgeois reo tonga de le tsy fitiavana bourgeois no motifa hitakinany lay federalisme. Hitanareo zany fa misy endrika ratsy ny hananganatsika le federalisme zay. Zay le ratsy zay. Fahatelo, mbola tsitsy amle fahatelo, zany zavatra hita amin'ny faritra avaratsy iny. Amy verso amy faritra avaratsy tsy tahotra tsy henitra reo amy faritra avaratsy iny maneo amy endrika rasisme bourgeois reo vitsy ny miteny mpandroso ny faritra fa tonga de tsy fitiavana bourgeois reo anaty, nefa ny mahagagane mahatseriky reo baka avaratsy agny manao tsy tia bourgeois reo mameno Antananarivo zay ne zany le mahagaga reo mameno Antananarivo mandeha gauche à droite azala karakory renao Antananarivo, mandeha amboiboy azala karakory Antananarivo mandeha 67 azala sy karakory renao Antananarivo, reo avao mameno ny Antananarivo. Mahatseriky amy mahagaga amizay ny tsy hafanareo baka avaratsy ao amy teny bourgeois reto. Ny mpanao politique maventy nareo tao zao lohandohany tamy firenena tao depuis zany bataille anareo tamy fotoa ino nanerenareo mpanao politique maventy nisy premier ministre anareo baka avaratsy agny, nanery andreo hijery amy faritaninareo de bourgeois ro tsy misy, de bourgeois ro amenareo tsiny hoe tsy mampandroso ny faritra anao kosa laha taotsika hoe pourcentage ny mpanao politika Madagascar tsy mameno amy ministera sy mpiasa mpanjakana reo tsika côté
de olo raiky mpitondra ve raha ohatsy ataotsika tamin'ny andro radio hely teo, ro iforetany olotsika côté iaby teo iaby reo tsy mba nisy nitaky an'izany fa mpandrosoana faritsy zany. Non, mba dinitsika le raha logika zareo a. Ninonao bravo avao nao baka avaratry agny premier ministre, firy ny fanesy premier ministre baka avaratry avao. Tsy nanerana, tsy niterena reo mpanao politique nareo olobe nareo tambony tao reo, hoe manakory vanily tiky, manakory resaky fampandroa faritsy tiky. Tsy nanerina reo. Zay raiky faharoa. Fahatelo, endriky ratsy fahatelo hita, de reo mpanao politika te hanao habite pouvoir agny faritsy agny. Zany ny endriky fahatelo. Satria raha tsika mahita, io aza mbo tsy état fédéral, fa tsika baka amy lakôty mahazo place Antananarivo agny, ny raha ataotsika voalohany de gny mampiditsy gny longotsika, gny famitsika, gny namatsika anaty robo-anjakana agny faritsy agny. De fa misy endrika abus de pouvoir zany. Zany endrika ratsy zany no mbola tsy mety amitsika gny idirana amy resaky état fédéral. Satria miainga amy zavatra endrika ratsy no itakiatsika anazy. Ny tiako tenenina zany de zao, hoe mila manova toe-tsaina aloha tsika, manana toe-tsaina ambony vao mahazaka an'izany état fédéral zany. Fa raha mbola io toe-tsaitsika malagasy amizao, non. Misy mitena tsy iady amy faritsy, vao maika iaditsika amy faritsy ao satria ny sasany tsy agnaiky ny abus de pouvoir zay faminy. Misy hatramizao zao, misy ze mahazo toerana any ambony any, faminy no rofeny biro-panjakana iaby, manjakazaka iaby reo faminy ao. Renilahinay ministre, da tatoanay ministre, da toanay député, manao abus de pouvoir atramin'ny faminy madinidinika agnatin'ny fiarahamonina agny. Vao maika état fédéral, non, c'est trop, oui. Misy moa tsika miteny hoe, io États-Unis zao, manao état fédéral, manino reo tsy miady. Toe-tsay tsika malagasy lomorona ty ve de hitovy amy toe-tsainy vazaha tiky? Gn'atsika mbo fanimbana fananam-panjakana miera Madagascar ro mipoapoaky, manao fanjakana, manao foto-javatra, ndroe tsika manimba. Toe-tsaina ohatrany zany ve ro ampitovizinareo amy toe-tsainy vazaha tiky la manao état fédéral États-Unis? Tsy hitovy velively. Ao koa zava. Ary ny sasany mihevitra hoe la misy état fédéral de hijaly Antananarivo. Azafady sao de ho disy hevitry tsika. Olo manatu-doa miketriky aby eo na ny tanora na ny olobe, jamais hampijaly Antananarivo ao la ohatsy hoe raiky tsy état fédéral zany. Olo manatu-doa, mampiasa atu-doa miketriky reo Antananarivo ao, fa tsy tsika toe-tsaitsika amy côté jereo. Kifety. Baly atiky, baly zany raha mata varina tsika. Baly atiky, soirée atiky. De ihevitra zany tsika zany fa état fédéral mpandroso atsika. Toe-tsaina aloha voalohany. Vao afaka miditra am'zany état fédéral zany tsika. Mila manova toe-tsaina tsika. Ny fanovana toe-tsaina nefa de sarotra. Zay amizay hidirako am'le fandovandrafitra. Araky ny falazaiko foana hoe ny toe-tsaitsika malagasy fa simba total io de tsisy hafa ny fampiarana ny lalàna ihany no hampiarana an'io. Atao zay tonga an'ilay fampiarana ny lalàna ho lasa éducation, hampiova ny toe-tsaina malagasy amin'ny alalan'ny fanovana rafitra nefa no atongavana am'izany. Ka fanovana rafitra no tokony prioritaire atsika malagasy, miova toe-tsaina amin'ny fiovandrafitra isika malagasy, zay vo afaka miditra am'izany état fédéral zany. Satria efa manana toe-tsaina ambony mandeha ho azy am'izay le état fédéral rehefa aveo. Hiditra am'izay zany hoe inona moa amin'ny fanazavana tsotra amin'ny resaky fanovandravitra, zavatra hovaina. Ny rafitra de azo lazaina hoe lasitra. Hitanareo tsika laha tsika ro manao gâteau, ohatsy
na manao ino, mandrotraka ny lafariny igny anatin'ny lasitra igny ao, igny lafariny igny vita préparé arotratsika igny, magnaraka an'igny lasitra igny ao obligatoire. Laha lasitra hoe misy décoration fanaova madeleine amy sisisiny regny zao i, miboaky bakao gâteau igny vita magnaraka an'igny lasitra igny obligatoire. Zay natao hoe fanovana rafitra, zany hoe tsisy afaky miala ao anatiny io, obligatoire. Anome ohatsy kelikely ndraiky aho, hafa koa tiky zao vera, ty le lasitra ty, ohatsy ty lasitra, lafa arotsakinao rano tiky anatin'ny vera tiky, de magnaraka ny paoziny vera io koa, jereo tsara igny, tsy maintsy magnaraka an'igny paoziny vera igny ty rano arotsaky tiky, igny voilà, paoziny vera igny mitsy zao arahiny tiky, tsisy mibolisatra tiky, tsisy manao paozy hafa ohatran'io, tsisy hafa nohatran'io. Zany hoe tsisy afaka mivoaka ao anatin'ny rafitra na iza ze rafitra petraka. Azonareo le tiako tenenina. De le rafitra, le rafitra amizay araina lalàna amizay mame azy. Le lalàna amizay miédike automatique ny olona rehetra. Ohatra, anome ohatra mivaingana za. Raha ataotsika hoe resaka arabola, mipetraka budget zao hoe budget zao amy faritra, ny tombotra ndraikitra rehetrarehetra de efa voafehy ny rafitra daholo na amin'ny andraikitra eo, tsy misy ohatran'izao hoe mifampijabaka andraikitra, ny ariky lasa manao ny asany ariky, ny ariky lasa mana pouvoir ariky, zay mitsy le zava-misy amizao zavatra hafa no asany, izy lasa manana pouvoir ary mandidy zavatra ariky. Zany zavatra defa tsy zany zany zavatra zany, satria no tsy fehezany rafitra ao anaty, tsy fetezan'ilay rafitra, satria le rafitra tsika amizao gaboraraky mamela ny rehetra anao zay tiana atao. Zany mampisy any hoe vola hoe natokana ao faritra miainga avy ao amin'ny fandrakana foibe, la ariary zato de ariary folo izy tonga any faritra. Fa rehefa miova ny rafitra, automatika tsisy banga iny tonga satria voafehy ny rafitra sy lalàna reto olona reto. Fa amizao tsy misy zany, tsy misy zany. Samy manao zay tiany atao satria tsisy rafitra mame, de normal be na arivo arazato no alefa ty amy foibe, ariary folo tonga any faritra. Ka zay natao hoe fandrovandrafitra ny tokony prioritaire amitsika malagasy, zay vo resaky état fédéral zany. Satria ao anatin'ny rafitra miova no mampiova ny toe-tsaina, mampiova ny fomba fiasa, satria ny pouvoir rehetra de feheziny lalàna, tsy afaka mihoatra amin'igny. Zay ny zavatra tiako tenenina amitsika androany hoe, averiko foana hoe tsy ny fédéralisme mitsy no ratsy tompo, tsia tsara sy mety fédéralisme, fa raha amy situation tsika Madagascar amizao mbola tsy mety amitsika ny état fédéral. Situation ino ma tiako tenenina, toe-tsaina aloha, toe-tsaina ahoana mo nidirantsika état fédéré nefa natsika aza mbo tsy voafehy ny lalàna naray aza, de état fédéral ina zany handrary eo. Mba alefasinareo avao le saina fa aza mba indesindesy fahatany. Ataovy étude approfondie hoe manakory, za olo bado ty ve tsy mana diplôma ty ve mahatakatra zany vao maika anareo olo nianatra sy manapahaiza anareo. Ataovy ny étude approfondie hoe ino ny lafy tsara, ino ny lafy ratsy na à ce moment. État fédéral ho tetatatsika ho takina, nefa tsika tsisy voafehy ny lalàna, toe-tsaitsika lomorona, de ino zany fandrosoana ho hitanareo amin'ny état fédéral zany. Fa
raha ho tanterahina amizao zany État fédéral zany, sako tapahana ty tanako ty fa tonga de fanjakany baroa isaky ny faritsy agny. Satria hameno pôsy, ho amy faritsy Manakarena de i avao ro ibody tompona ndraiky agny ro ibodiny harena amy tany ao zay avao ro mahazo mitrandraky volamena sy raty fa zany zava-isy na tiana na tsy tiana na ino fanamboaranareo toe-tsainy gasy eo tsisy zavatra tsisy zany mba asio preuve hoe ahoana ny teneninao tsy isy zany, ino preuve hoentinao fa ny zava-misy amizao de zay hita etseroa mbola tsy État fédéral vao maika État fédéral. Zay ny zavatra tiako tenenina, andao fanovandravitra aloha noho imatimatesatsika, fandaminana fiarahamonina malagasy zay teneniko eto foana, zany aloha tokony matimatesatsika voalohany zany, milamina fiarahamonina malagasy voafehy lalàna ao anatin'ny rafitra ny rehetra. Bon, ndao amizay tsika hiroso amin'ny État fédéral mandeha io, fa amizao non, amizao tena zao miteny aminareo tsy hanegny raty eo tsika, indrindra tsika amy faritra. Ara-podiko foana haiko loatsy ny toetraitsika amy faritra, haiko amy tiky resaky abus de pouvoir tiky. Bon, zay ny hevitriko, tsaiko mety hisy tsy faly amy fanehoako hevitro zao fa hevitriko zay, zaho mana droit maneho hevitriko. Alefaso koa fa droit de réponse nareo koa ady hevitsy natsika fa tsy raha aly, zay ny itadiavana ny soa eto hevitsy miady. Fa ho anareo État fédéral ma de fa hita hendriky araka teneniko efa isaky miendriky ratsy raha vao misy manakena État fédéral de fa eo raha ahitana toe-tsainy hoe miainga amin'ny endrika ratsy ny hitadiavatsika ny État fédéral. Lafa tegna maneho hevitra ohatran'izao, misy olo maneho hevitra hoe tsy mankasitraky ny État fédéral tonga de mompa vararaky ro azonao, za my toe-tsaina hitaky État fédéral ohatran'izany. Tsy ampiady hevitra fa tonga de tsisy raisonnement de omba vararako anatin'ny commentaire agny. Zany de fa toe-tsaina ratsy tondrany hitakina ny État fédéral zany. Zay fotsiny tiako tenena androany, afaky maneho hevitra, afaky manohitsy an'anakay hevitriko zay, fa hevitriko zay mana droit zao mamoaka azy. Maro ihany koa mivahoaka malagasy mankasitraka ny zavatra resaiko eto. Donc samy mana ny poroatsika tsika de hevitro rapeditsika. Mety ho resy lahatry zay maray, la hainareo mandresy lahatra andray. Zay, ngasitraka atsika iaby. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.